इंडिया प्रेसिडेंट किलिक जी आर्नी के हॉटपॉन Bangparo ka thom na trokebra ka thom Congress BJP lapen HSC tum KDF along ka chepa okdun. Chintong MEC constituency BJP candidate Prodip Rongpi pen Kungri P polling station along ta vote correct amai kangni. Kardom nili Karbi berta thanbang thare chesong thero non berta ang thonpen arjik tha non ki khibom India President Pranab Mukherjee kewang je cheklo jakong ni phaing kora player ni ki khiarni ke padusi arni lolasi puthot President aparman kilik ke padupon thujia phan aporani hot pon tanglo pose berta pachini pon tanglo kewang ji jakong a cheklo ni phai create proxy arni India President kilik G arni hot pon tanglo pusi Chief Election Commissioner Nasim Jaidir pen pachini pontanglo non kikhi boma president kewang ji jakhong achiklo nipai inko rapli arni kikhi padusi G arni lopusi pachini pon lasikili galong karjab dunji atum wo signify inko runner cap arni ke padusi lo ke jok dunji arni pathik ponlo वो सिग्निफाई ट्रक अर्नी अनरलो पोरफाई इसिया पोरपेन हंजंगलो सो तोवार्ड कॉक प्लियालोंग KDF अतुम पेन नंबर 22 सुरपथार पेन नंबर 23 बोगजन कॉन्स्टिट्यूएंसी हिनी चलांग पेन पेन KDF वोकर मिट आमाय के पदोपन बेरटा कन्यूशनल फेरंग के पेन बेरटा नंग पले Borsing timung pen kachipehem fu pon amay along Edison terang pen alohi ke pachini apor enlo alohi aman pen ke ADF Bogazan candidate Jiwan Chandra Pathak Sarupathar candidate Kadom terang pi Deopani candidate Surjo Rongphar Mukut Rongpi Humsing Be Kangther Be Minika Hansepi Ranjit Roy Sithe Ingti Pratap Sangma lapen penang an ke theke dingatum chitongdun mai ke pha athepi Alam Binod Timung pen kethan ke Congress BJP HSDC aphan ke kroyatum ke ADF asong along chipa ok dunatum aphan kereng lapen karjo amai pusi lamthan aduntu Congress pen bangpharo hini ra bang thongkep ra kethom BJP pen bangpharo isi ra bang krepli lapen HSDC pen bang kret trok atum ke ADF asong along kachipa ok dunatum aphan dengsi archuponlo mai along BJP atum party ticket ki pi ke chokche ra aphan kam claim PG atu aphan ke ticket ki pi paid that ajok si tong sikot pen ke ADF asong seng si thur dun nang koklo BJP atum ke 6 schedule la pen hempre ke hang asong atu aphan aning dokde la so ajok si pini arni Karbi anglong lason manlo la pen la ke Bogazan district ke hang asong ke pangtang ji aphan si Bogazan la pen Deopani along BJP atum party ticket pironglo Lake Karbi anglong angkang pen bangkre hini ke ADF candidate Parjab Dunlo la pen bangkep ke ADF candidate atum high vekji lasinon adihu ne tijuk asong atum ta council kachari ji ajakong chilong ledaji lasi ke ADF pen kaprek asong atum chelang si council ingni vek ji pusi Jiwan Chandra Pathak nije laso amai pen langdam pulote kadom terangpi abangke ke hai asonlo la pen alangli long Kasedan dunji lake Jagat Singh Ingti anvedlo non ke Congress lapen independent atum ke avedet asonsi theglong West Karbi long district Howard number 3 Chintong MEC constituency along the BJP amai kepe dopon ingdeng kregathom Karbi long temis council kilik arni hotpon deda phi number 3 Chintong MEC constituency BJP asong candidate Prodip Rongpi hin penta dodi sengsi si BJP vote kerek amai along padopon lo lapuson si Kungri P polling station ang kangarong along ta BJP vote kerek amai padopon lo Bangso amai long man peng pen BJP candidate Prodip Rongpi Rasing Ingti Sarim Be Honsing Habe Joy Singh Bongrung lapen rong asar the atum chitong dun rinti halapu mai along Prodip Rongpi ahin penta non BJP sarkar atum rong kapaching thur ji aphan asai deng pon polo lapen mesen ki junalang mesen atowar lapen hemrit kikim ji aphanta kereng pon do puta jai pon welcome to the men and dito nang gidodin pen para pen pai per dagro walwal kila so aben ito control ko siguro welcome scheme ilipon suri ki songra photo proxy kardello hamangal bolito suri ki songra photo proxy nipute homosti ko problem to dhagi kha ile durga long director
lapen non Delhi alongta BJP Sarkar Dispur alongta BJP Sarkar lapen Difu alongta BJP Sarkar lapen non Chingthong MSC constituency alongta BJP Sarkar along dodun pen kapaching thurji aphan bor ihur lonang lapen chirap cheto dun lonang pusi jaipon thu non malam so por phan dehna parman bertamo ington ponik sene Difu Girls College, Dharamnala, Difu 782462. The first and the only girls' college of Karbi Anglong district. Rendered 25-year service to the student community. Good physical and learning infrastructure. Good academic result in HS and TTC. Learner-centered teaching. Well-experienced teachers. Intensive care for average and advanced learner. The college offers honors courses in English and Assamese. Prospectus can be collected from the college office during office hours, or you can call at 9435365321 and 9085251378. Email principaldgcdharamnal@gmail.com. Singiri Junior College. Admission notice for class 11 Arts and Science 2017. Attributes: state-of-art infrastructure and facilities, well-equipped science laboratory and library, hostel accommodation available for girls and boys, periodic sports and co-curricular activities, regular classes throughout the academic session, dedicated team of faculty and management. Admission forms and prospectus available from 5th June 2017 onwards. Admission helpline 036712745535 and 9085379874. Email karbi.aca@gmail.com. Campus Rongkarbi Police Reserve, Difu, Karbi Anglong, Assam 782460. Follow us on Facebook www.facebook.com/Singiri College. Admission going on. Issues of forms and prospectus from 31st of May 2017. Last date of form submission 8th of June 2017. Admission date 12th and 13th June 2017. For details, please contact 9854335234. Don Bosco Junior College, Difu. Admissions going on for the session 2017 to 18 for class 11 Arts, Science and Commerce. Admission forms available from 1st of April 2017. আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি ৱে তো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ
Royal Enfield dealers, first time in Karbi Anglong. Ishan Motors, Ward number 2 near CCI Limited, Dimapur Road, NH39, Chandrapur, Bokajan 782480, District, Karbi Anglong, Assam. Contact for service 78961 69017. For sale 78961 69021. You can also contact at landline 03675 246448. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ বৰ বেলেগ ধৰণৰ গোন্ধ আহি আছে যে। জুতি লগা। আচলতে ইয়াৰ আঁৰত কি আছে? ইয়াৰ আঁৰত আছে কাঞ্চ সৰিয়হৰ তেল, স্বাস্থ্যসন্মত, বিশুদ্ধ আৰু সোৱাদযুক্ত। Naman Wheel Care. Wheel alignment 3D with 1000 km warranty for all vehicles. Rongnihang near Forest East Division, Difu, 782460, Karbi Anglong. Contact number 94010 90945. Dihinamo pipotot birta longwang tulo. Wo signified trok arni Teachers Gathering Center Bogojan alongpen Bogojan SDO Civil Reading Pinpur aloy pak pajordam. Bogojan SDO Civil Reading Teachers Gathering Center Bogojan atumpen ipak Pinpur alo kepajirpon. Pinpur alo along Nagaon Jamunamuk along School Headmistress aphan Kicholang rem lapen apran karmud aputhak pin rempon. Alang litum pen ke jong pon tuke prabjin pen Kicholang rem lapen apran karmud otlang not mapan nep ingnang ra aron pasodak pen kang sai padonang jipusi Pinpur alo along kijong padupon. Labangso Pinpur alo kepajir damahud Bogojan Teachers Gathering Center amepi Mrina Lini Bordoloy Chunbang Sidik Romania lapen penang an thanbang atumta Pinpur alo kepajir pon along Chitong Dunrinti. West Karbi Long District Haward number 1 Dwar Amla MSC constituency along BJP amai kepe dupona berta katni senoya perangke Jasoning hipen berta nang pale. Karbi Long Thomas Council Kilik Arni hotponde dapi number 1 Dwar Amla MSC constituency BJP asonga candidate Prabha Chandro Taroi hin penta dode sang sesi BJP vote kerega mai long along padupon. Lapuson si Borgang arong along ta polling station Porat pangrung si BJP vote kerega mai paduponlo. Bangso amai long state BJP aparty amai pu Ranjit Kumar Das WAKDC amai pu Arun Terang MLA Mongoldoy Guru Jyoti Das Bijoy Teron Chandro Singh Ingleng Mongol Beatum Manping Penchetong Dun Renti Halapu Mayalong Ongdung Congress Lapen HSDC party pen BJP songalong Ranjit Kumar Das arideng pen BJP along Chepa Ongdun Renti Mailong Arun Terang hin pen Bangpo BJP song pen kapadam atuma men Mayalong Jaipon Kedam tang atuma men lake Lawrence Teron Lipson Be Ananto Amsi Samsing Terang Lapen Sorjon ka Teron atum henlo Anti-party activities 5 জনৰ নাম আহিছিলে আৰু সেই মতে মই ৰাতি সভাপতি লৈ প্ৰেৰণ কৰি তেখেতলৈ ফৰৱাৰ্ডিং কৰাৰ পিছত তেখেতে এটা মোক সাজেশ্যন দিলে কি তেওঁলোকক পাৰ্টিৰ পৰা এক্সপেল কৰা দিয়া হৈছে বিলম্বিত কৰি দিয়া হৈছে 1 নম্বৰত আছে লৰেন্স টেৰন 2 নম্বৰত আছে দীপচন বে 3 নম্বৰত আছে অনন্ত অমসি 4 নম্বৰত আছে সামসিং তেৰা 5 নম্বৰত আছে সাৰজংকা তেৰন BDC chairman Doramla constituency. গতিকে আজিৰ পৰা তেওঁলোকে এই সংগ্ৰহৰ পৰা তেওঁলোকে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ পৰা নিলম্বিত কৰা হৈছিল। এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত পদুম ফুল ফুলিবই। এইটো ঘৰৰ চিৰসত্য যে এবাৰ কাৰ্বি আংলঙত পদুম ফুল ফুলিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় হওক বা ৰাজ্যিকীয় হওক বা জিলা পৰ্যায়ৰ হওক বা মহানগৰ পৰ্যায়ৰ হওক বা মন্ত্ৰী হওক বা বিধায়কে দলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কাম কৰা প্ৰত্যেক দলীয় সংবিধানৰ আধাৰত ব্যৱস্থা কৰা হয়। Alang nitum BJP aron ateng kedo dia joksi
BJP pen sor plot loputa Jaipon Ranjit Kumar Das ahin pen mayalong ke Jaipon ke non Delhi along ta BJP Sarkar Dispur along ta BJP Sarkar la pen Dipo along ta BJP Sarkar la pen non Dwaramla MEC constituency along ta BJP candidate Prabhat Chandra Taro Sarkar Sido Poputa Jaipon thu Bogajan Police Station ang kang signified truck CR ni ada porpai sir kebra chitima por malom hanjang lang so army camp adungalong a hearing tang rakpen kulada phan kar ke patong ajok bank ke thom asar pimar lapen oso bang hini areng hu ke so pusikat ni seller perang ke anon terang pen berta nang pale Birda kelong duna tenge wo signified truck CR ni ada porpai sir kebra achitima por malom Alto car 800 AS09E2055 abang Kuligaw anat tupen Bogajan rongsopi anat hem chedam bom ahut hanjang langso army camp adungalong anung anat tupen ihum pang tek kar kepacha hektik pen kepatong dun phit amat ke khang un eder ajok adung het kedo kulat patong dam railo laso ajok kulat ahem phu Karbi lapen asupi sermin teronpi lapen kulat along kangi prong sarpimar Rika Kamsapi Rublin Tisopi Asopo Harbinong Kro atum ahiring tang rakpen arengahu solo adunga rai kedo atum thek dun longsi rapdun pen Bogajan CHC ke so chelanga hemalong at ponlo laso ang bong pen areng ke so ahir kang tang nai ka bepi aphan ke ladak Bogajan along ke so langun e pusi Dimapur an puthot pache ponthulo Bogajan police atum ta karjulong pen adim humri dam sikenang sot asa an denglo lapen birta ke tok apora hut an ke inut napta kiti alam longpon pela Pinia berta bang kelapon si Kang Ton Poniklo, laing bom tak news channel, domi tak me kurang til.